салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯзаро 5 феврала пешкаши шумо мегардонем. Орион Банк 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам, $100 1089 сомон. Спетамент банк 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам, $100 1085 сомон, 100 евро 1120 сомон. Амонат банк 1000 рубл 115 сомон, $100 1094 сомон. Алиф банк 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам, $100 1085 сомон, 100 евро 1130 сомон. Банки Исхата 1000 рубл 114 сомону 80 дирҳам. аз худи приложени Сбербанк агар сум ба Тоҷикистон равон кунем 114 сомону 60 дирҳам мегзарад дар картаи Орион Банк Тоҷикистон. раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат карда беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайк монед, подписатсия кунед ва фикротонро дар комментария нависед.